Kozan Otları jurnalına benim аңлы тұрмышымнан кеткенім де yok. Bir kirdim, мен андан енді жабышқанмын. Çünkü ne için kirdim деген сөз, енді мен шиғырлар басылудан başlara бетін шиғыр басылғаш демекse меңа мөнәсәбәтім бар деген сөз. Kozan Otları edebiyatının flagmanı, bütün жаңа әсәрләр шыға. Шуңа күрә Kozan Otlarында шығу зор дәрәҗәйді. Шуңа күрә мен өзімнің Kozan Otlarына келуімні шушы 60 yıllar başında ötken asırın şundan beri Kozan Otlarına kildim deyip sanayım. Hem Allah'a şükür hazır mena boyutak yaş gitkenim yok. Hem giterge jemim de o hazır eli sağlığım ayığa kıl bulga şırakta Kozan Otlarıyla birge atlarga isep. Endi bulay Kozan Otlarında bizimde redaksiyada işlep, anda turdan tura katnaşuğa kilsek. Ansı 89 yıldan 2014 yıla hatlı. Bu 25 yıl deyip atala. 25 yıl. Şuna göre baş muharrir, baş redaktör olup başladım 25 yıl. Bu kişinin dolu bir turmuş, dolu bir şur. Şuna göre benim turmuşta tüp hizmetim de belki şu Kozan Otlar'da hizmet etip bulandır. Edebiyatka hem Kozan Otlar'da. Baş redaktör bulup işlevinin bizine elbette bizinin derecesi zor, lakin şu vakitte kıyınlıklar da köp. Uzuna kadar bir harekette bara bitin avtobusa dünya harekette hazır hani dispetcherlığa var bir türlü kimdir aytik yöneliş bir etikleyti ada sitaforlar tigir köp. Şunu köp redaktör vazifasına kiraniydi. Dispetcherlik vazifası da bir kire taşkın bulup aytik kul yazmalar kire işletemiz anı kirte jiber az bir jurnalga yaysa anı kavat işletemiz maftardan yaysa anı kire brabız mı? Ne yaxşı eser kirse ol bik jingel anı kutluysın ay bolu zina da көңел ana naşar eserini naşarrak eserini basarga kıyım bulgan eserini kiri bir okuyayım oldu. Mana benim işte en kıyınları şul buldu. Ana için bit автор öyle ben bir eser, bir zor eser yazdım deyip ana aşana ana gayiplet de olmuş. Yoksa ol yazmasıydı. Lakin bir tane şandırga gerek. Bu evreninde kızga afiyet yese kavatlangan, yese edebiyattan kamil tüvel falan diyen dedi. Mana en kıyını şul buldu benim bu işlev devrinde. Ben bitti Kozan Otlarında soyun vakti başlay başladım. Benim bizim gündüzgü bölükte okuyayım. Bizim Kozan Otlarında bölük müdürü böyle bir şey. O vakitte kişiler icadı zor uzun yollar alırlar. Kitabını yazatırgan kişiler falanlar. Bu 2 ay 4 ay yazdılar. Ben redaktör geldi. Ben tegenin boşalgan urunu ol bölükne. Şuna göre şu sunucularında ben bütün bölüklerini jirip oturup çıktım. Aytik şiir bölüğündeki kişi kile tigisi bütün bölükteki proza bölüğündeki kişi kite otpuskaga tegnamındayı zavzağalgayı. Anı orununu alam. Anasın tankit bölüğü kişisi kite şayttırıp ben poezi bölüğünde de işledim, proza bölüğünde de işledim, publisistik bölüğünde de işledim, tankit bölüğünde de işledim. Şuna göre benim de bir zor şınlığı aldım. Benim baktım, ben Rafael Mustafa degan kişi bile ol baş muharrir bolganda qanat jardım mana şol dedi. Nigizim, tamirlandım. Ol meni bek yaxşı qaraştaydı. Meni tanıtuda hem ustaz olarak bana zor yöneliş verdi, hem beknep buluşkan kişi. Dağın kimler bile işledi. O vaxtda turdan turu yazıcılar Soyuzuna Buysan Adariya jurnalı. Onda o vaxtdağı bizim reisler Mirsa abi, Mirsa Emir, ağa kadar Abzal Şamov, ondan sonra İbrahim Gazzi, Zeki Nuri, Arif Akhunov. Mana şular böyle işlerge to'g'ri keldi turdan tur ishlaganda. Bizning o vaqtdagi yetakchilik partiya qulasini deb aytaylik menda bek qarab turarlar har bir neni bek aning ikki yog'i bor edi. Birinchidan senzura bar edi. Ham shu vaqtda ne ixtibor
edebiyatçılar var. Bütün yoqtan da. Ol ijat yurtlarına barulар десеңме. Ol bir türlü uyuштырып, күп нәрсә uyуштыралар язучыларның шушы ижады өчен бик зур булышлыклар булды. 90 елларның үзенең бар иде бит инде төрле еллар, милли рух битеп үсткән еллар. Шул вакытта аның материалдан кыенлыклар, акча биреп булмый ниләргә эшләгән шундый кытлыклар булып алды. Ниндер җаен табалар юк. Аллага шөкер, Казатлар бу яктан үзенең дәрәҗәсе белән төп журнал бит, татар халкының. Төп журналларны нәрсәгә әйтсәң дә. Бүтән хәзер инде журналлар күбәйде, ләкин кайсы сыстырдымы, дамы, яисә бүтән дөнья күләмендә буласымы? Ул икегә журналны нигездә таралады татар халкы арасында. Ул Азат хатын бик популяр иде. Инде аңлашыла, ансаң теге хәзер көн күреш белән бәйләнгән хатын-кыз бала тәрбияләүдә дип әйтим инде, ул табигый. Һәм төп журнал Казан утлары. Казан утлары аша беләләр. Татарның рухи дөньясын шул билгелидер. Шушы мин эшләгән дәврдә biz бик күп юбилейлар уздырдык. 70 еллыгыннан башлап 70, 75, 80, 85, 90. Алар бөтенесе зур залларда үтте. Һәм шыгырым залларда. Ул вакытта тегенә конгресс эшли башлады. Конгрессны бүтән дөньяның кешеләре килеп, монда сакланган. Инде иске фотолар шул чорларны. Бу Казан утларының юбилеенең нинә керә алу әле зур залларда әйтик. Шул Камал залларына фәлән. Уен түгел. Бер фильмда ясадык без Казан утлары турында. 20 минутлык ул саклана, ул фильм бар әле. Бик даими рәвештә үткәрә торган ниләрне, рәткәли утырышларын. Күз алдына китерегез, менә язучыларның 4 квартал дип әйтгәндә 3 ай сайын Казан утларының Тукай клубында, ул Бауман урамындагы тикшерү буладыр. Тикшерү дип инде фикер алышу Казан утлары турында. Һәр 3 ай, бер тапкыр 3 айга бер тапкыр. Бүтән халык җыйнала, ул Казан утларын тикшерү. Анда әйтәләр инде әйтәсең кеше ул вакытта зур язучылар түгел, төрле фикерләр әйтәләр иде. Нинди игътибар булган иде. Нинди Казан утларының даны булган дип әйтим инде. Менә бу 100 еллыгында бик зур булып үтүен телим. Чөнки хәзерге вакытта яшьләрне бигрәк тә әдәбият белән, кагаз белән, китап белән бизгәлгәнрәк чагында безнең әдәбиятыбыз бар. Менә ул зур яхшы форсат. Безнең халык турында әйтергә, татар халкы турында. Менә без 60 елны 1000-нче саны чыгардык журналның. 22 елдан башлап, исәпләгәндә генә 1000-нче сан. Карабыз хисаплап, бүтән бер генә Советлар Союзында бер генә бүтән әдәби журналның 1000 саны чыккан булмаган. Ул бит горурлык түгелме? 1000 еллыкны әнә шул уңай белә без Сүмәс утлар балкышы дигән бик. Шуны чыгардык без калын итеп. Ул уникаль басма булды. Уникаль басма булды. Эпиграф. İştəsən, әллә җил бу. Янсаң хөрлек көрәшендә, я кылычтай калсаң сынып, туктанма бердә. Заманалар үзе килер юксынып. Nasıl эпиграф булды? Җаныңның ваклыгын сылтама заманга. Куркырга, өркергә җай бар ул һаманда. Бит бар кешеләр шәхсен ватмаган, хаклыкны сатмаган, вижданын саклаган. Әйткәннәр, тарихтан түгелсәм түгеләм, изелсәм изләм, әммә дә бөгелмәм. Үзләре сеңсә дә
ruhlары kalkan, ana şular ulemi, jan ere halka. Asığını yaşırıp, kılma nigine, bunlar hatırında, barsı da şiile, canının okluğun, sıltama zamanға, sıltama zamanға.